Laibag asigi tongan-tonganba state-singda ngangnariba lol mangabu India laingakna classical language oina sakhangkhre awang nongpok lamdamgi Assamda ngangnariba Assamese lol Indian classical language singi manung chankhre Manipuri lol di kanthok piramle laibag asigi classical language oina sakhangkhraba lol mari adudi Assamese, Bengali, Marathi, Pali amadi Prakritni lol sing asibo laibag asigi classical language ki manung chalhanbagi warip asingarang Prime Minister Narendra Modi na luchingduna famkhiba Union Cabinet mifam na laukibani haina Union Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw na phongdokre Assamese lolbu India gi classical language ama oina sakhanglakpada Assam के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के खुथांगदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमदे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर सिंह थागतपा अमदे तौबिमल खंगबा उतख्रे अनौब लोल मंगा असि क्लासिकल लैंग्वेज ओइना सखंगलकपा असिगा इरोइनना लैबाग असिगे अपुनबा क्लासिकल लैंग्वेज असि 38 सुख्रे ममांगदा तमिल संस्कृत तेलुगु कन्नड़ा मलयालम अमदे ओरियाबो क्लासिकल लैंग्वेज ओइना सखंगख्रबने अमरोमदा मणिपुरी लोल असि क्लासिकल लैंग्वेज अमा ओइना सखंगबिना बहाइदुना एमपी लेसेम्बा सनाजाउबा याउना मणिपुर लोल गी तोंगान तोंगानबा लूप सिंगना सेंटर गी मरी लेनाबा अथॉरिटी दा तक्सिंदुना लाखिबने